Ang Giwan Municipal Police Station ang mahugot nga magpapatuman hiton municipal ordinance mayunong han pagdumiri han pagmanihuhin bisan ano nga mga sarakyan nga wari lisensya ug adton mga minor edad. Ini ang naging malasumat ni Police Major Roger Octaviano, an officer in charge kun Chief of Police han Giwan Municipal Police Station kun GMPS. Sumalaha iya, adton madadakpan nga mga minor edad nga nagmamaniyon mga motorsiklo an ira ini pagdadakbon og titikitan base ton municipal ordinance nga kasamtangan igin papatuman han bungto. Pahimang no paniya, adton mga kag-anak nga magtutugot hin pagmaniho iton ira mga anak hin motorsiklo an may adag gihapon baratunon habalaod. Adi pa an iya kadugang nga pamahayag. Tugutan nato ni taton mga pagumangkon mga anak na magdriving motor na minor, may da kita kuan iton pananagutan ha. Amon na gusto ko lang inform para at least ma-fair taton pag implementar ini na ordinansa. National law ini and then may da pagyapon ini ordinansa. Yan ay takon approach para at least diri duro ka harsh siring paman papaagilanay naton hin municipal ordinance tinitikitan la namon. Kay once magkaada na dinihin sub office it LTO i-apply na namon it national law. It national law medyo mabugat. Pero takon ini din ginlalanat it importante it disiplina. Sumunod kita it isakto it balaod. Disiplina lat importante. Kung may daga mo mga anak, idulong niyo nga tutut may eskwelahan. Kung napag-intindi, nakaka-intindi ka na gito, kay siyempre, makurit para pa saya, mo gipaitan motor. Problema, aton lihat ito, obligasyon. Na maaram kita sumunod ano patakaran, maobliga kita. Naging pamahayag ni Police Major Roger Octaviano, an OIC Chief of Police sa GMPS.